Gel bakayım, gel bakayım. Aldım ben abi. Aldın. Tamam. Keki ver Seydan. Gel abi. الله تعالى مكافاتك خير. بجانب لازم نرى وقرأت كسيدا هشتي نصها بلطيفرا بلا خارج جاني كان يجود الغرامات تشتغل كم بمثلا ذكرى كفتة ننزل üstünü Allah yardımcı yani canlı olursa Allah yardımcısı olsun artık. Canlı çıksa bile ölüm tehlikesi malzeme vardır acaba canlı var yok falan. Var her şey var. Her şey var Allah şükür de işte bu enkazısını görüyorlar orada. Normal kamera var aynen. Yeni Allah macun Allah razı olsun. Allah sonra görüşürüz. Çok çok büyük adam. Az önce hastanede bir olay yaşadık. Namaza gittik geldik. Çocuk ağlıyor. Annesine anne ne zaman eve gideceğiz diyor. Ne zaman eve gideceğiz? Eve gidelim diyor. Baba böyle üzülmüş kalmış fiyatlamıyor. O kadar acı olaylar var. İnsan tarif edemiyor yani şu anda bu gördüğümüz ettiğimiz belki binden birdir, deveden kulaktır yani. Yani gerçekten sonra yani çok büyük mağduriyetler var, çok büyük şeyler var. Yani keşke bizim imkanımız olsaydı daha fazla yetişebilseydik, daha fazla sahip çıkabilseydik. Ama elhamdülillah yani Allah-u Teala yani Allah-u Teala'ya şükürler olsun buna da yani. Çünkü inşallah daha fazla bu hizmetleri büyüyecek. İnşallah. Allah-u Teala daha fazla milletimizi inşallah bir daha bu mağduriyeti yaşatmasın. Amin. Allah-u Teala bu millete merhamet etsin. Hem maddi hem manevi. Manevi olarak da onları yanlışlıklardan döndürsün. Allah-u Teala bir kavmi sevdiği vakit onların başına bela musibetler getiriyor. Demek Allah-u Teala bizi seviyor ki bu musibetleri başımıza getiriyor ki kendini bize hatırlatıyor. Demek bizden el çekmemiş. Ama tabii yani bazı insanlara musibetler, bazı insanlara mesela rahmettir, bazı insanlara da azaptır. Allah-u Teala yani rahmet musibetler onlar için rahmeti bizi ya Rabbil Alemin onlardan eylesin. Amin. Özellikle yani dualar niyete bağlı. Bazı insanlar belki dualarımız kabul olmaz ama bir bakın Allah-u Teala bir ihlasa rast geldi mi dualar kabul oluyor. Hepimiz birbirimize dua etmeliyiz. Halkımıza, milletimize, insanlarımıza, memleketimize dua etmemiz lazım. İro hizmet lazım, İro gayret lazım. Memleketime ev velat emeye, ev memleket emeye, ev insan emene, tev akrab emene, tev dost emene, bira emene. Herkesi pirtir hizmetavan serme lazım. Herkesi pirtir gere emli ve ahvayi derkevin. Bir de mahluki Rabbi emene, em abdi Khudeyne, Khudey Teala Celle Celaluhu. Ev tiştil serme birinci vazifa meye evya. İdi cihadak jve mastırtına, İro cihad eve. Her zaman goriwi cihadek heye, cihada vegaji eve, komlva insanı xo xoyitiye bikin, gayretiye bikin. Peygamberimiz ve hususta gelek hadisiye şerif hene. Hayrun nas enfa'uhum lin nas. En insanı bixir, qanç, salih, evin kun insana xoyitiye bikin, u insanlara yani fayda bidnava. Di lazım em de ve hususta da em sıstayi nekin, ev imtihanek ecmaraş, tamamı havale mera milleti mera via yani imtihaneke lazım eko em devirda sıstaye nekin em insanı xo xoyitiye bikin ve insanı
ولا فالا بوشي خبر دنم قوي خونا دنا فتنة وفسادية وخد تعالى واند بينا خد تعالى حيلو مكريوان ويلوافا قرينا أمجبو خدي بإخلاص بغيرات بأو كامل خو الإنساني خو الملاطي خو الولاطي خو أم خويتي بكن إلو السرمة يا لازم أفا إدي خد تعالى يعني غيرتا ما تفدا زيد بك خد تعالى مش غفلتا ماجي مشيار بك خد تعالى ملاطي ماجي هم مادي معنوي وان بينا سر يعني أصلي وخالق كائنات وان مصيبتا بك وسيلة شياريا ملاطي ما خد تعالى آلي كاريا خوش ما نبرا ما تسليمي نفسا منك خد تعالى بلطف وكرما خمرا معمل بك أف مصيبة جي علامتك وخدا حجمتك دستي خوش ما نكشان ديا چونكو رسول الله صلى الله عليه وسلم دبيجا إذا أحب الله عبدا ابتلاهم وقتا خد تعالى حج إنسان كيبك مصيبتا تنسريوي إذا أحب الله قوما ابتلاهم وتعالى حج قومك يبكى حج ملتك يبكى مصيبتها تنسري واخوتينا بيراوان وقتا خد تعالى مصيبتها بسر مرف دنين علامتك ودستي خوش مرف شوشتيه لو را هنا غفلتي ما هنا خد تخوازا مش غفلتها ما مشيار بك طب يا مصيبات جهنك انسان الرحمة جهنك انسان الرجي عذاب انساني كو يعني خديش بير كرنا وغفلتي شيار نابن جوان عذابه اما جگلك انسان رجي رحمته چونكو خديت كذا بيراوا والخديت فقرين وغفلته خوشيار دبن في شكله هانيجي رحمته واف انساني كو اريكاريت كنو دستي خداويجنا va انسانا جي او جي جوار رحمته جنت هاتيه بردري وفا انساني مسلمان جي كود بن فاد برماده و او كادت چند مرتبه شهيدا دنه جوار جي رحمته چونكو مرتبه شهادتي دستینش خو هر کسی بمره هره وقتا با مصیبت انسان دچن مرتبه شهیدا دچن بالخاصه انسانی کو ایماناوی هبه نعوذ بالله انسانی کو ایماناوی تنبه اف تشجر عذاب ایدی رب کائنات وان تشتهانه که يعني ما خو غافلنك وجارك دي با مصیبتانه نسرمه و ملطمه خوی تعالی آلی کارم با و خدای خیرا و تواجی کد و خصوصی ده خدمت کن خوی تعالی خیرا واضح مزاح مازن که مکافات وان مازن که و ام تف امانتی خداینا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.